O te opitara tamai le CNN wa whainwai wa o le tau i le se lau talai i le paelo o le sua u a wasi tia fo i le tau o le kesi ina ua mai a le oswa inga le vanga le Houthi rebels le lango e Iran iwa a Saudi Arabia o lo o le Red Sea. I isi vaenga o le atua lapi wa whainwai e Jordan ma Kuwait wa whaapopo atu isi oswa inga fo wa Iran ia i la tau ma ua ta ua fo i li poti tu o lua tangata ua maaririu i le tua oio Iran ma Iraq o na oswa inga Amerika pe o na ripitia mai i le au whaasara lawa Iran. O lo iai whaamataranga mai Israel ua wha i loa ai e le ofisa si pai le tunuu le Mossad o lo o feta ua ina le iai o se fuafuanga a Iran e taula i oswa inga i ofisa si nia o le whainga malo Israelu e whaonga ai tangata mai whafuatu le tunuu. Pai mai di poti wa tau mawhaida matanga ruenga o vai Papua Iran e aveane o na sitiseni i Israelu e whaatino ina o swa inga ia i ofisa sinia o lea whainga malo. Mai saina, wanga i pe ilunga le numero o tangata wa wha maonia le maririu, mai reitu i saute si sifo saina i le a ai o Chongqing, le na whaina i le soronga ele le vai astaruai. O li poti muri nei mai saina, o ta wai wa toa sepulu tasi wha maonia le maririu, ai lima sepulu tangata o tau sa i dia pea, ma wa wha mawina fo i mareisi toa sepulu o lo o marinua. Pai mai li poti me lau wha sararau wa saina, o lo ngā rua le vanga sosoani le sa i dia o tino maririu o tangata i le imaua. A wa wha idoa, o se pito o se maunga na solo, ma a fia toi mawhale i rea wha i tū, ma a mata wha ngā solo i doa ngā ruenga la veai. O le te mineo i rātou e irito mai ngā ruenga la vea i o lo wha wawina, le sa i ringa mo i rātou lo msalomia, wa a pia i soifua i le nei wha lawe wha le natura. I wharani pe amare se fururu a whetangata wa awe sea mai rei tu i saute se sifo le a tunuu, le wa whaate tere nei le se sawane o awhito ngā wao i le whae tu o Gironde. Whai mairi pote le BBC pe amare tolu afe whaselau hectares, tu sane amare walu afe whaselau eka o le whanua, wa mai a whaatama ia le afi le whae tu o Bay of Agakon, ma lo ngāruru eire tine mu pe amare fitu se lau le au whae. O le tō tele na awe sea mai le no fuanga lo a fia le pōna pō, o tangata tūrisi po le au tāpa whao mai mo atu ia whae tu, e ei no fuanga mo tō ngā lawa pinga po campsites. O awhia sa sawane to ngā wau o le fuatasi i Aperani, e nā awhia i fo i vaenga o Spain ma Italia, nā awhia ma mariwa i fo i sa tine mu i Sicily. O isi vaenga o Ferrani, na sa sawa nei le awhia mafua lawa i le bevela o le ea, o lo o awhia i lea tu Europa, ma e to o lua fo i isi tine mu na maririu lea solua, a o tau mawhai e tape le awhia la tane i se tasio malai valele i Bordeaux. I New Zealand wa sauni nei Amerika e wha mamalua na la fonga wha o popo i le tau o loa po tariffs mo isi atunu e ono se fulu wa awhia ai ma New Zealand ma Australia. Ni patia le teo wha mamalo New Zealand, sfuru rua tesi mararima pasene le asiti ai ia la fonga mo atunu e lua, ta ua fo i a mata wha mamalu lava le vasa nei. E titi atu pasene o tariffs ua whai e Amerika i atunu e peo Argentina, Bangladesh, Kanata, Initia, Indonesia, o Malaysia, Mexico, Pakistan ma le UK, e na o le tai se fulu pasene. Whaailoa whina ngalo nisi runga o penga ta whaailangi, e le tau mate o nisi nei o tau mawhai ngā Trump e toe maua toisi na seleni, e ono whisosoani le whaatupe ina o le taua, le ua toe whaate tele nei. Tala murimuri mai tonga, o whaailoa mai e leo i tonga leo whoina se vai ngā tupe rima awhe paanga, po o le tolu awhe whaselau tupe New Zealand, mo ni whaamatalanga e ono mawatu e whaatatau ni ali se to orua na sosola ese mare whare pui pui, to tasi le ali New Zealand Malaysia o le fiti. O whaeroa le Radio New Zealand o li waki kokohu the 6, e tolu suru rima tausanga o se ali New Zealand, e tupunga mai tonga Malaysia li o Adam Hussein, tolu suru rima tausanga fo i o se ali fiti. A toa ima se ise li se furuanu tau sanga na sola ese mai mai lewa inga leo i le ofisa inu kua lofa ai ua toe maua. Ta ua le ripote le li leo kokohu e ia matianga o ngaonga i fua i ana soli ngā tū la fono, mai ta i lima awhe pa anga ua o foina mo le maua o tangata to tasi. Wa lapta ia tangata lautele i awane i a whea i la uaia pe asi la fia se me o iai a ia longo wawe leo. Tala ia le video Samoa mo lau whapong mai le nei aspareile, manu ia tele lava le whai unga le vaiaso, whaasoi fuaia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu selau, lima faono, fa valu fa, o valu selau, lima faono, fa valu fa. Manu maloi se pepatala o loa mo au whataunga i le Pack and Save Ball at E-World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala antu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavaroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta se lautala o le aseina i aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaapitoa sekia DigiCell. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata upu tau whi malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi lima tasi, o lima. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malewa lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai olo o iai le whaamama avenga. Maratua olo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga I lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le penga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatu ai. La u Samoa. Whaapeo na puniti o le la. Wow le langi o le tingu fo I le muta. O fitilo na muenga wa tofai paloi mata. Fitilo fa I solo wa le taua I lona loto. Eu sou essa uia, o levai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea mua e laina. Ia whaamali e ia e le nganga whaalualo ma le nganga whaangai tia. Tumu le nganga whaaftai luma o le tua.
Ona o le fo ua mo le lau tatu te toe le lau lua fasila fa ia i lumo le tua ma lumo le nuu ia ai le o tua o le nuu e fale lau asia i tangata whaftai le tua sa ofa la le lei i lo lofa ma lo wanga le lei o tau muli pea ia Samoa ia e mai se foi o le whatau teia o no tiute masani mai le aso i le aso o tau walunga i le aso le ngā Gagaifo Faiva le atunu ma o tu taula fo i ngā ruenga sa whenga iai pa ngā pātia mai ai i le amatanga le neiva yaso o le nganga whaftai la ma moli luma o le atua o lona anga le lei ua mawhai ai o na tātou toe whapenei i lona lava finangalo o te mai ai le soifua mnuia o le atunu se malo se le au ona nei se teimi ia fatalo falo ia fo i le tātou malo falo ngia ua masani ai le atunu ia le sunga le li satini ia tuman vao siki asiu ai fa wao na fatalo fa le taftolu pa ia maulunga o Samoa yo na tulanga falupe pa ia mamalu fa le malo pa ia fo i mamalu fa le nganu ia ai matua le tu ia te utou le whainga luenga tofia le tua pai sino le tala le lei ma feo yo le langi fata whaita ulanga e fia fatalo fatu nai ta mamtina matua le mwhaio na adudoa afea tu fo i mauta malawa fale o tangata matua ma mauta ngase fa malo le talo ia o tau lunga tu e fo le au nanga le to faia fonga mua Francis Ioane po le ftelenga fo ia seu manbia alanga e nofo mai o ia leo le producer fa pitol tato po le kalambina ia fa tu langa le iai ia tato mata upu e fa so ia i le so ia a le talo fifia o leo yo au tafa vai atu tafa o le fionga le li satini le li malo le malo ia le sunga ia Sergeant Tumanuvao siki asu talo falava malo se fu manuia ia wa mafana fana oi no foi a pi sa lo que era va bela te lo fionga sabia va pe foi ia to fa funga mua me sel tu tinu le tu la le fia tu no le wo ma na e folo fala tu la ngole so ia mara tato fa felo i le tunu ia la ka se lua no sa o me lo fionga mali ai ngali ia wa tautelangia fo i ma siringia sa no o lo manuia me o ia manuia le ainga via fo i le whanau via tangata uma o ieiso tanga ma tūlanga whapena ia manuia fo i se ma ono whanofo atu ma se umanu le neiva yaso na o mea maari ana matali e matalanoa ia aina amari nova yaso fai si pisi o vai yaso fai si pisi na ele doa fiu tangata su eo la e maua o le atua o i lo fo i e le sile vai ngai ki nganga umata por kala mea le fela i male tunu ia o i fo le polling o ka o su e mai o no le tunu ia cha o ia le ia fa le vai fai si pisi o verso nei mana tua fo ia ele ngata la vai ngalunga masani le mtanga lunga ia kile fo i mau vai nga fo le fo le wa matana fo to i mai winga fo i o le tunu o lo ia lungo le awala tonu ainga ia fai fisi pisi ono lo ta penal fontela mtanga luenga le lo Pacifica fai tau sanga uma ia e fatini le vers fo pela le sima fai neipe fai ni la vai fai ai o le fono le tau sanga ma fai o le havano lo e fei lo ia so ma tu fa fine fo mtanga luenga au kilani la vai madi ia ma titi lo tele se vai ngo se la uno sfulu anga le lo se la muntu pule o Pacifica madi ma tu te ma futa i laso ato le fa so ai mai fo po ani se vai nga na mi ele so ia me se fo la ai fo lu mai tonu mtanga lo ia ai fa tele to lo mo per malos cerca la ngo fa no ia fane ko musa ia se ala vai ko ne le malos ia wa fo tanga tonu ale seu le na su e mai la tu ai ale la wo tonu ale te min le tu sanga na tene ale fa to ai lo nei e tasi le fo ale wo ale la wo wa ile sa ilinga mai na ma su e mai sa tini tu sala e lua fo no ia na lu e va pe na tasi na fai nei ma si na fai Pacific
E kasi le fongo e koru masinga e whani. E tolu masina e rei no mai. Ilo na inga. Pian mero fongo wa Allah. Kasi da akele manga. E fele. Kasi la. Alo, alo. Tatu te ie fo ya fa fonga mai le tu no wa mese. La wori ie vini atu ya te o le level po fo le Faiva tu na tu ona na ya te o. Te o furi de ma fo. Ole me fo e ma di e ma ngale we ta. Wai la fo isi la fa fonga menga yu so le vini fa me la ko onga. E vini ma po ai ma ko fo ku la so so. Ke ya la yu le wole ma ku vini mo. Wa ngalo ya la to le sa tu. Talando ana po. Ya ai fa taila tru. O vai o le sine vai ngolo pisi e foi la nanga. Ono vai ngolo bala mo tatu tru. Tele yo mata upo o bala mo tatu tru. Au le tau ia vai nga. O lo ma fai ona mau le so sani vai nga mo oni fa tuanga. Mo la tu sa ngole mu fo yo ila tu lo afia. Ia ai mau e fa maleva no e fa so ai. Po fe isi matanga lunga on ta oi vai ngon tanga lunga le yo no ave yen mata po fe isi matanga lunga na malo fa la tonga le tunu ulo ye tu mo oti ho ye e ma fai ona ave yen ta tu tunu mo se so san e mulla fa ta le tunu ulo bala mai ya la fo isi fie le tunu a fai ya san ka upu ke lo e lo tu tonu la vai o ma tonga lunga Olo ye refer ese le ta wol ba ngale a inicio fa fita u li fo le ia et tu bui fa ai mana o miel fo tu nga tu ni wai mana tu fo isa be mar fa funga le tu Ina e u ia na ese tu no ai tu sa te le so nga tu la fo no lo tu bui o le fa fta ile le tu no o no le va no lo bala o mai e mo le va no ma tu so tai ma ba tu ni fotuanga mule tunu ile hanga ile lu malo va tai tau tele le fa fonga mai le tunu ya le toi oi no tato por kalambe o oi ma le tu la fono yo ya awa an tata le do fo fa so le stemi o e ai e soli tu la fono e tupu le temi o tau ma fa a o vol temi o tau ma lulu e ai fo i ya poto tangata soli tu la fon ne lo voy wa ru fa solo ako e o tu al te mi to ulu o la uma le tatu vo le o la la wa poto tangata fo le create me o soli tu la fon ese fai aikia o si no tu tono o le fal pui ma me e mai fa fu mo tu a more professional tu ona tu ole ese ngale o fal pui la vi tono ni sila man tu e tono la vi o to ese ni sila lo ia va no e fai ia o onga mai e inicio la tunu o tunu fai o onga inicio matata fo ile mo la tu silfi o mai ma kuspas tangata la ia o lo o nga i to si o si foi o mai o wa ki mo maso i foi le wifi calling ia mai o over qualified so tu la foto ai o le vai nga pito silian ta wa foi le o ava no ia lo mo o si ele vai nga le titilo mtanga no nga bete minno to sanga fa si fa tu pula ia o lo ma fa na o le tu no lo afia e suni ngā tū la fono le ngā talavai ai te tono mtanga luenga fo le alfapui so o asa mtanga luenga se wa matan fa tu pula ia le afi o lo mfana la ve titi lo faisi mau lunga fo yo ila to o lo o mau hava no e tele yo fala tonga ia la tu le woi o lo pu le ma pa ia tatu tunu le finga so so ngi la ko ri o mo voi fa fita uli po afita nga tu la fono le pe se va en le tul fa vesta lo ile na ma o me lo so fo ya po sala mai le tupu services le fo la ko no ya pe la lo ngoro lo famta to tele na tunu o lo so tu la fono ai o lo yai fo fa la po tonga la tu fo yo por colamba fo yen so so ni tatu tunu o va en ia it's ta una fa online ia o no ia ko ki makairo pe ai lo manga ai lo ko ya ia le ke le circula ele ta work le na le rehabilitation le toe tutu ma mau ma toe ki mata le opera
o le ola faa fo wina. Po le toe ola fuataina. Fuataina. Oi, i le tātou whalpui leila lo la tala tai hamota. Le olo i ele por kalame ta o sa ili matangi. Olo i nisi o tamari o le tino o lusa ia po uma i lato o tāpina ina por kalame. Toi fuataina leo so i fua i lato le olo i tutonu o le toisi. O koe o maifafu, o i ele avano o i se swing. Koe i eisi swinga le leifo le walanga i lunga. A wangi koe fo i kuida. O mantua fo to tele fo tangata i o mai. O i nisi alo o mai palola. Mantua la ese vaenga i o palola. Ese malo umana tuli le lo fa salanga. O nga esa wele i fa fua. O manga lo lausanga. Palola. Olo i teimi ma baba ia mo se vai teimi. Fua la vai i vaenga o fa tatiti e fa msinoma. A walo no fo baba ia le. Ma vaenga fo lana. O le to tele i o le atunu. Le olo a fia teimi nei. Le i e fa peretani e fo le parole recall warrant lo fa mtanga lunga lulu. Po wo koe mo worku sai. E koe fa fo i tu i tonu. Le sa we palo. Tuli a tolo lo fa salo. Ia de a. Olo no vinga a ve fa fonga mai. A o le te palolo, whamole, usi tai ia ingo le palolo. Madila. Ese le tau o le vaenga lea. Ese mai ai la le vaenga lea sa mea. Ia, tu lo le ngana la whangaina. I la tou o lo o a whaina i la lora tu la whono. I whainga o winga mātanga. I alo ma whanau laiti. Manatua. E iai le vaenga fu le ka le register tanga luenga le male malo. Sexual offenders. Sexual offenders. E le ngata na faina a fia ila to le ana fia so ngata la fono yalo mfana. Ai o la to fai fo so ngata la fono tangata matua I winga fo o fa malos. Fa malos. O na alu le lalo le stala le. Ya, o kere la ko e le o langa ato. Le ara a faina I lalo le stala lea. Mai iai fo iai a ingo le stala lea. E ta tau ona e usta ia. E se la le tau ona o mana ia le whewhineng. E toi wha manatu lea tunu. A whaiolo e sau I whafo malto isi. A o iai a inga. Mai se lava la e vaenga ia. Sauna e tu ale lunga lo penga ta fai langi. Sauna e te whaonga ina se te vais. Safuna e lata I me I tamoiti pu ia onga. Ioi, o le vaenga. O la u fautuanga. A wole a vea ia vaenga la iti. Ma mea ki koia. Reoffender. E alua I tonu ole toisi. E tu salava pe le aisa unga luenga e whaianga alu savat vali e lumar whale a onga. Alo iei alu mwhanau a le whai mai ia lo no whawawa I e le mawhai. E ko sa oe mtanga luenga leo ma le marwhamsidonga. E tu e tuli pe loka oe whaise molianga fau pe tu e tuli lo whasalanga. E se la le tahu o le vaenga lea. Mai a fia I foi, feo ingo. I le baho tunu. O le fautuanga la le tunu whamona mole. A whaio e no whawava I le vaenga lea. A whaio a mai se avano I a te o emas whaatununga te tauna e saini vai aso taitasi. O le ala vale aso, o la fautuanga. E te tauna e usta I vaenga. A e male mea fo le vaenga le au le fiu. Taule. E o mai a I fafo, I le mahasani tele I fafo. O masani a nofo e pei o le potu fo le al falpui o se hotel room o le alwe tu ua. Sauli, walanga lo tupu. O lo tupu. O te manatua o le alo tātou sila fu I e manukau. E o mai isi ua o kam fai e whaatino sori ngā tū la fono I a koe o ai kokong. Ua ule ini a inga. Ule ini a inga o i. Manatua o le stangata. Te lo whaafonga la tino. A fai se fulma le iwa tau sanga le ai loka I le fiesu kou sanga I se sotu la fono le po o maliu se kasi. Ko sau pe tarfate cha lu su mo kou sanga. O loka. Wa over tu tau sanga le fa pui. Tau sanga no la. Nga sa wo lu mai felo mele ai. Wa le ai la se la ngona fo le leis. E ko fiesa pa le me ko fie fo I Te le rai ini se la to wo feme ko fie ko. Ya fa fengo ko me o matai ta wo tonu. Era wari sa o ko. Como fai se wa. Ai mai ola proclame na sa o fia. Ya so ya un luele. Ele Ministry of Pacific People ma o masto ina matua Reverend Kilifi Hemuli. Masani e ono ma o fai le proclame na ta o sa ili matangi. Taipei o le proclame le
Mo pangta. mari. Ali mte mai tai. Na na ma tu lola ia lefa mai loa. Ia tala kilifi. Okay. Lift up your hand and tell me why you're here. Yeah. So ta mai ai le pangta ia lana nga salam lan sol tu la fon. Ya umaloa saulis tu la ilis pangta ta ulan sol tu la fon wala yona fa mai lo mal tala kilifi. You know why you're here? It's because you've been caught. You got caught. Tu sapo a uma auto sol tu la fono ina fai ana le mo auto tu te leo mai. E tu ele mo me auto tu ni. Le me la le se sengo ma o le mai fai por kala. Me le wa mo auto ai mo. Wa tu ma lo ia le fai au tamaos tamo fo leo. Hei muli lolo hei muli. Ya safa ya unga fo ile ta longo le fusu ma misi me fa pena. Ele me foi na ngalo le na. Taua. To ina tonga. Taua le sau. Taua sau le tunu e me se le foi mo ile to. Ya foi fa fonga mo le to se fa talo fai lo fa fonga mai. Ya fa mo foi le to e te mi o fenga i o to ma tulingo to fa salanga. Ai fa si pesi kanga wenga. So le ole mo si le fia le tunu o fa si ma wo lunga la titi. O ila to lo leilo lo mai ainga. O le me volna la tu pusamo. Ya, mana tua. O le vai asole nei. Lea na mawai se tamai ta ilusu tausanga. Ua mau seifua. Lea na sue. Na ndu se mailo na ainga. Lea na sa iliele i maua. A lea na maua le tino maliu. Ya, o se lusu fu tausanga. Lusu tausanga o le seifua si tamai ta ilena mau. Lea na fai susu ngam tanga luenga fa mau tino le lei. O si alo lea o se tasi fo yo tunu ulena ma mo seifua. Aile o mutai o le sile fo tonga le tatou tunu. Wa fai mama sani ani si o tatou ainga. Le leva ia fa le no tatou tama tina matolo mo ngas ngas te mincha. E tele na vili mam tanga luenga ia tia fa mo mo. Se ke sila fia le estoina le ia ona fai lo susu enga tamo fai su estoina ma silo tua po feo la to ainga. O le whanau nanga ona o le whaisi e whaisi manu nula ua iai e le te mini o tausanga peta i olo iai al whatamala mana tua foi a whai e ke si la fia wa e pisi me le si sio vai o tatou matua o la tunu uru nei e tele au au nanga e va iai ioi e nei o tatou matua lua o le ila au nanga fule le ka o le tracker e ma whai o e se taimi ona mato o mai le lunga nei ma le fo i fa la putunga e iai vaenga e mawhai ona tu i vae po o limo tato matu o pese wati iai se vaenga e fiu sui e whai ngofia ona whailo mai o whiolo i ene o tato matu ma o le polenga le iei ona to tele la tele ngata le malulu e ngi ke wo oila ile va ile sam ona vele ma vai ngai ma mo le la to soifo pe la lo bingono la tona fai o ila to mat tua a ni sio alo ma fana we ko le au ma le ke fi fo i mai i ma tua le wa kwa ya o la fo tuanga le tunu a waka ko ke kuli le lusu mar fai tu la le o se kamai ali boki pa wala sa o le fam talanga la vim tanga lunga le fa tali lusu mar fai tu la ala fotuanga longo pea i le taimi le ua a fe ua le masani lo ainga i winga ia u fa ali lo walu o tono longo mtanga lunga leo leo ka wang fa ka ki ainga al ka kamal e al taimi le do ai male loto male ia e aru pupula e aru mana malama e aru mosu sui nga o ele lei lase o lo que vai in mero ku runga di ku kongo le pa ura di matu e fa ngo fia langa mo ya o le sida vai o le polenga lon tanga no ngal temi nei e mai se fo yalum fa na righty ma wona ngas kasi fo logistic ma tua fa mo mole o nga luenga mal meta fa yoi o fa mo tino le lo sa ngale mo tato ai tato tala no ile vai ngale lo tele na toi loka mai ni si o le tunu inisi o fa tonunga o lo faier fa sinonga ma faier mtanga luenga le o ustaia police safety o lo il terminate o faisi to tele na tunu le bail conditions bail conditions o le tato wati fo le mau le vai
o le sivaenga o le police safety ora le batu le mtanga luenga leo taimi o le vevesi o le ainga ia o se pepa fu le ta o le trespass notice ia maritato protection order o le vaenga to ia la sivaenga al vaenga le PSO po le police safety order e foi si to hotel le tunu lo afai nai ona e si fa mama lama le tunu le mafuanga e ala ona batu le mtanga luenga fa pepa le a o watu le mtanga luenga leo ilo la po lo ma ta ona wa vile se lo vaenga po tua o ile fo ilo vile mtanga luenga leo e sila mtanga luenga leo a fai lo yeni manuanga o le akungo le menkupu o iolo o fai ma ili fa peretani a krisa o tangata fo le piko sininga ma losi longa leo a nga isolo me a fale a fai le ise fa mauninga o se solinga tu la fo no fai ona vatu no pepa le ta o le police safety o le ta o fa peretani o le PSO e fa te e nei ia le ainga mo singa kaimi o le winga o le fa mtalanga fa mai le tu la fono e ma fai ona fai le mtanga luenga le o le vaenga fa tonunga nia i te ton ile mai le vare lusu mar fai tu la ile se fulu waso e ma fai ona e se tanga tele mononainga pe a failia o ia se fa mauninga o lo ia se bevesi i te tonu se ainga dad what tu tanga aku ia e mkanga luenga le ai atu lo mtanga luenga le ai se fa maunianga sa fai se fa nga lima ma se solinga tu la fono le a ngaro pe palia ele avia ai lo kalo e ma mo li e fam sino ili te ke ile for le fa si pepa e va con el pepa no su ngeia pepa mana tuara pepa a va tu pepa le tanga lo ngeia te oi e te tauna e tu walo fale ile kaimi le fa con tanga lo ngale mai leo e se tanga lo ngale leo se ilonga o e ese ele a fa ina vainga le o le vaenga le lo ko lo kaila tulu o le ese ko kanga ka le la fi mai se mea foi ko fo ima e fuli mai tu on tanga lu ngale lo e ko fo ima kanga ka le ai ko vini mesi o ida le lo kailo lua o le o la le ka kuria pa fa e fa ko mai lo ko maria o le nei la wat a fa ko fa pepe mai dei wo leva o fia ole ta wo yo pepe le man to for pepe le fa mai le fa mtala ngor fa pepe le mo o la e tu wo lo fa le po lo la fa po lo mo ta po la na fa ke mi la va ko le mai le vale lo sumar fa tu la anga ia ku le umi i se fuaso fa mai le vai ngoi sia inga ele ma fa yung efso ka i mai sesi lava telefoni pola polo lungor pepala a fa yo tinama fa na po tamama fa na lungor pepala po ma tu foi ele fai telefoni messenger text ele wale ko ya nga fon me fa fa e fonga mur kushi a lu spai a wale ya ele ma fa yo na e fa singa yo inga e ka o mai i va kulor fa pepala ya ke oi e va ve pe sa il mera va pe le refuge for le tidala wo ave le da e sa wo tangi e no mo koso ya mo o vaenga ia o fa si fa tu pula io le tu o no va fa ina ile fa tu nunga le ona o le usta ia fa fe pe mo watu le ma se me o e fa ia se me le anga ala to tu lu mo to fa e koso mana tua o le ma fai ona e to sa u no fanga le mo se te ele fai finge va pe se café ka wila lo la vai va vai fo mo algo qua ele kula fo mo ale di so pe fai mai fo ele a nga fo ia polo ia when le fo mo le gani ko fo mo le o we ni ke nga me o le nga na fa spipon ai peta ia ni o fai si to hotel no le atunu o lo a fai nai o le fo tuanga le atunu a fai ele ai so mala anga i tu la fondo in fatto no ngai wa bat vili maltato numero ona e te lele avano e fa sa oina mai ai oi mai lo tu il fa msino nga man lo kaina mtanga lo ngale le malila a fai te mana mal ni fa spe pala ale si foi mbea la va tu lo fiona le lisatini o mata upu ye o mai tina mta mai tai foi le lo sa wa ino lato
o e teimi o le mawhai ona la toi aveina se mata upu i tua ma tau fia fo le mwhapea i leo wa umona mawhale lei ma teu ne mele it becomes a police matter then yo e uma ia pusa vai e koe fase koe karia mana tu oro to tele la tunu mai o ele to e povo malai mai le mfefo na tia olo ia inisio la tunu olo vala mai la to mata upu i dumor fam sinonga pe ma fai ona to e fafo i fafo e ala la mai fo to ngale tunu mai nga momo bidi pela o ni leo le le sa fai la mata upu ona o le mata upu o le wo ile ile tu la fo o vai nga nei le fai e mtanga luenga le lona vi sina me mata upu ne momo o tu la fo lua a fai ono lo manao ayo ka ya ku pusfa la ve ya ke oi ona toi tu ia leo o mtanga luenga leo ile le fai ma le fama ni ona nga luenga mai o le si vai nga titala no ye la tolo bala mai ave pele mata upu e a ngale si ya o ina ima fo ila tolo fai ia sa mantua paulo sa wanga le wo o mai tonu le mtanga luenga e fia isi sa wanga ile iloa ile potia mai ile li potia o le ta wala na o te fauto ina la tunu a wona ia isi te me te vala o me ki a family mo le pen fai na vetu semta wa ka ri sa ile mfa ia la vai o te le fai le vai mai mana vol na fo tuanga i tinam te mai ta lo fa fonga mai la matio lo to sui fu ka pero ka le la tu e fa to es mama natu e te sau o e o staulanga ina ia ave tun tau a ka fo ko pa ko ma e se le tau o vai ngale mana i vai ngale o e ma mai se ve o le si vai ngale o te mini fa si to te lo fa na o sa vai na fai la vasi fa tu pula ia o le foi numera o ala mafana o le tunu ia ola tele noa ui e tono tatu lava tunu o tatu porkalame ele o iei se teimi e koe mafau faune le iei matua o mi usida le ukako iei sui tu la fono esa sisioma tatu talunga o soi fuanga le ukako iei o iei fo ile ia tita walo mafana o lo tu faisito o te whaafitai ia onga mawhai ia onga o lo lato longo ina mtanga luenga leo mtanga luenga matua fana mtalapo o la mtamariki e aveli poti o lo tupu te mine o isi matua tu lo fafonga la tunu e sele manuia le lokale fia vai i manu angolo i alo mafana o no lo sauanga leo lo fai moni lua o nisho i matua la o lato sila fia o lato i loa e le tsa una fa oli man fana a fai o ye se vainga o fa si fa longo tal fana sa ili se so soni a o ke fa oli mai kamiki o no le so tu la fa no vainga le a me se lava fo ila o le uta o isa wanga yo fana u sa be man fa fonga le tatu tu tera no vainga fo le walum fana u le no o vai tama mai Samoa o le lo tele o fa fita o lo vidi mele tunu na ono te fa mama lama le tunu o mo la to sila fia o vainga nei po le ale tele o se le ni walu i le faingo o le liwina mai la to ni o kongi le pasi se i lalo le tu la fono fe malanga inga immigration e le mafai ai ona e tau fia tusi folau i la to ni e se tau o vainga le ona o le sile vainga o tele na faina i e nisio matua ma ainga i te tonu lava i o ni sila ona o whana o ese ai le mwhainga o ta awhio fi la toni o la tutus whalau lo whautuanga ia whaafkailinga ruenga le leisa au tu whaia pe a whailea ele o iei ni sa wanga o lo e whaia i la toni a whaaftainga ruenga mai e a mananga ruenga sosa ni sa e whaia ai te taua ona ave tus whalau i la toni pe au ai a whai wo ese alum whanau nei ono lo o iei se maftianga o lo iei la to ni sa wanga ma ni sio tūlanga mātanga o lo e whaia ki o whora maro kan whika ka whia whil lea tus mai e o le sila vaenga o lo to tele lea tunu o lo a whaina i te tono susu e ngal mtanga lunga o lo vaenga whape o lo tupua o le whaftai lava i lau whionga le i manul malo o le vaenga le sa matal noa i ngaseo manul nei vai asu ia ona o le tūlanga sa whaia i nei ia le whilo inga a le oranga tamariki ma le vaenga o whamsinonga ni sila nei le lato so o le na whaia nei manutanga lua
o whamsinonga I Samoa. Ono mata upu lava I le vai tamba. Whai lasi marmlama te isi e mata upu le nei. Ono le foi of so soni inisi foi o matua I le process o le vai tamba I na mai o whanau. Ai manatuala na tau fia wha a le tu mau mai a se tema le tau sanga na tenei. Ono ma whawhita uri la le o tatala noia. Ai ua tapena nei ia se ta iala foi lea. I le vā o New Zealand, le tanga luenga o Ranga Tamariki, Justice Department, whapena foi ma Samoa. Ina ia whaatula I mai la, ia ni ta iala ia. A wā le saunga le mu o le vai tamaina mai o whanau. Ia, o nei loi la I lea. Po se teimi o kuso, po se tema, o le au le io o le amatanga o le whaiunga le tausanga. Ua iaisis tu la fono e lima teiteina I lea. E tā ua na mahenga na. Moni la. Mana tua ia. Wa ulu sa ia le fongo le sa whaimusu I mtanga. Malo. Le sa mātou fono I Wellington. Le sa fia me le fia ngā sunga pali ia malana fo amalanga mai Samoa. Ia mātou fo I mtanga luenga o Ranga Tamariki ma le totele whirula I la tona mātou I le fono la. Malo. E na mātou tala noa. E le aise vai, e le angai. Le vai tamaina mai o alo ma whanau. Monia. A waso la tolu mana peita. Wa ese kana ngoanga ma le fufuanga le na whai e le amatanga. Wa ese whai unga le o ia alo ma whanau. Nā kako tala no maramla malo. Diala. Uvainga nei. Na au mai la tatala no I whanau fo I le was fuma lima tau sanga I lunga atu. Ta tier whanau lai tise stemi kana ngoa. O fuafuanga le ana fuafua I Samoa. Mo se lumana I la tau nei. Mua, o la ia ia kausanga mwhenko ia onga. Lua o se lumana I ngā luenga. Ia o mai nisila. E koe alo lofai e le ngata I la tau, a o la tau ainga. O I leo lo I whawhita, o I leo lo vili mail to te leo alum whanau manisio ainga. Wa maika maiki ia. Tolo pulo I ainga o la tau whaiana ngā luenga sosani. Te lo isi alum whanau le mato talanoa. Makua I fia le whainga le I le tau singa. Ma le whaalinga fo le alo lofa na I mātua maainga. Le ana vai tamaina mai. To I titi asi vaenga. O lo le leile vaenga o alo ma whanau. E alanga o whaer whamtalanga le sawe marfa afunga le tunu. Le anga wo o iai. I a inga ia. I le alo susu anga mtanga luenga leo. I le le ona whaia. Vaenga mua. Anga ka ungu mea ka meki ingi. Kenso ato a le plea le na whaia. Lea onga. Wotuli whainga. Lei se a whainga. Pe a whaia vai. Ma ia vaenga. O le whainga luenga le o whainga luenga le atali ipo le a fine lea. Ai uma lea. E mātua I le tupe. Kuskupe. Ia penga Tusfolau. Ioi. Anu suta la pe di masukala. Telefoni. Ai mana malo telefon. Ia. O lo ia ise inisi o alum whana wale tunu ua walau mai. Ua kai kolus furu kai fast furu afe ia nono ngā tupe. Le ua whai lalo la taua. Ingo. Ai le iwa aise sengi apa se kasi. Ia o fo I mātua lai Samoa e lo ia se kupe. Ona fesili lea. Aisea. O ila, lea lei ona tutupu vaenga ia. E kalangoa ku ka meiki I mātua I vaenga lo tupu. Ai whaori mai. Pe vaile vaenga fulele o lea kokongi mengo o mei tulor whafonga le tino. Pe u wheau fulele. O ila, lea lei ona tupu whawhita unile. O le so sola e se leo I la toni. Masa ili se mapusanga I se vaenga ia. E mapu ia I mawhile mu. Whaingo fia I o le makaupu. Ai se vaenga e whaia wha le sto malinga malwhana o la e whainga anuenga. Pe a whaiwa le mawhaia lea o ngā la e whainga anuenga. O lau kāre lea, e tutongi lau se lau limas fupo lau lo se lau io lea. Rent. O le bond. O le board. A o le si vaenga e lafu. Wa ili whainga o fie o le whetuna ingo vaenga ia. Ai le ma whainga e whaime o lele le whainga o kamiki. E tala no atu I mātua lei Samoa. Mua whaka usanga, lua ka usanga, koru ka usanga le se kupe. Ai ba kurkusko per kamiki kire o le ima singe apa o i. O le fisili. O whianga aru mai le maus. O ila. Tolo pulo I le whai unga le o whai. Ka hau whila I kikia. Ia, tātou tira lai whanau I lalo I for suma le wha. Suma lima anga I lalo o ia. Suma le tolu wā. Te leo whanau lo sa waina.
Mana tua o le mo o le tausanga o le soifua o le whanau lai tiri. I le mwhengi ke i whai i sauwang. O e mana tua. Pa waila rukupe le moe ka mikia. O tupe mai le malo. Ke le o sauwanga o lo a whaina nei a lom whanau nei. Mai o lo o lipotia mai a onga. Pe lipotia mai nisi o tau a inga. Sauwanga lo o whai a lom whanau. Kala whawhai ngofi o la matia le soifua ma le sangole mo o le whanau. Mai le ngata lai nai lau whiunga li manu malu. O manu anga le o atu matamaiti nei le aonga. E le pongi sa hai whai aonga. Marito. E sila whai aonga i le swinga o le olanga o le waainga i le tino o fōlinga o le tamaititi. Ia ma oso e loa ma salonga ma ave le tamaititi whatalanoa ia ma whai loa tuai e nisi ni o mea. Ia ma maua i lo mal so tanga i leo ma a mata lo mal so suenga ni. E ai nisi o anam whana o le tau o le aonga po le lo whanga. Ngā o ka miki le aonga. Ia, e le winga fo le talo pa a o le skamiki ki ngofo po le tau. Ai ua maol po le skamiki ki tamatiti lea. Ai ua i le kau a wifunga. O se kako wai a mōri le ngawhai e le whalero. Ona fesili lea. O whea ai le saunga le mua le whanau o te tau na pui e tonu ai. Mai o le winga no whamtalanga o te whaafitai i a onga. O lo nato tū mā losi advocate pe whi nau mo alum whanau. Nai mātua le olo i nei. O lo nato whaia nganue ngālo wha. Whaafitai mo nganue ngā sosani whaafitai. Ai iskami so le. Kailo iai Ngā whia o mai a i nei New Zealand. Ngalo le lofa. Ngalo le lofa nei mātua ma a inga i ana au mai. O niso i la tau le ana mātou talanoa ma vanau mai. E le eise so o tanga. Whaletino, toto ma le. Ngā o se māsaninga le vau a inga. Le anga whai e ngā rue ngā lofa au mai New Zealand. Ai o mai ngewa o mon talanoa ma a inga. Ka ngu uai o. Solaro, vai whapena. Pe o saufur ka me ki le vai nei. O whaisi mā nei a te lolo langa leo lai New Zealand. O na sol lai lea. O la vai whautuanga. Langa iei alum whata o le tunu o le o mai ekia. O la whautuanga. Alu kalangoa whata le iau mākua. Ngā os furu walu skulu i whautu sanga. Madi. Wa i makua. Pa wano la whautuanga. Whaise tautala. E le leilo wanu isi o loa. O lo le leimea uma. E le malu o le sami o le olanga le ia so. A yese whawhika o le koe foi me. O le karia le dei o o isi la ia vaenga. E whawhitai e ina i mātua le lava o le ona sai. O langa le whapea o le akua inga ko inga mako. E iei whasasi o whanau. A o te whawhitai o le uaka o fia le vaenga lea. Se i whaia nisi o so inga mwha mauti noa le lei. O iei ni vaenga le lei e whaatatitia. O warto e vai tamaina mai o alom whanau. Mai le tātou tunu unisini. Ma lo whaftai sau doa mahal malamba manido le fo ia o stasi mo tā upu e tūlai mai pēa. O tamaiti nei ua vai tama i ai ia mātua fo. E ai o lātou uncles o uso ma tua whawhine o lātou mātua. Le ai nei nusi. Mahal malamba le lei i le whaingatā o le application le whai ma le tāpenanga mai. Ai lo whanofo lava e leise me whai. Nao na tau nu o mai lava o tamaiti. O tangata leanga, tangata nei. E o mai e ta lepe le wā o nai tamiti fōu ma lātou mātua fōu. Upu ese, upu leanga, whamei leanga le ainga le nai tuta. Whena tau iaki, i le taimi na tāpena mai e le malanga tamiti. Le eise pa usene a se whapea na alu i le whainga o stus folau po le application, po le tutongi ina fōu o pasis. A le tau solo mua ia te utau, mai wha vesi le wā le ma wā i tongati. E inisi o mata upu tusa le pole vanga le wai tau olu ntupu. Malau mai inisi o ainga. Na vai ta maina mai alu ma whanau. Awo o mai ia uso tua whawhine po tua ngane pe o la tua mātu. A waku whanga whaaso sola. Whailala o whamtalanga wo ese ka mekingi. Bini mei nei mātua ia. E ka kia lofa. O mai leisi si ngā luenga mwhenkoe whaia. O le wongo fo mamusik sengir ka magikila. A whai e tau te mana na o e siaki e tau lo ia pe inisi vanga mwhente whai le lei. A mea lai whai la whamtalanga. O le uo ka mekia. A e vai se masinga a vi mai anti se ma ankosia. Complain mai o solar ka magikila.
Ala fa fenga e fai ki o mai ia sa ku pe kongi na mingo ka miki kingi sirangi. O le o e koia, kau isia. Isi ngā runga wha lea rufa lena e whai. Ia o te wha maruru ai, te lo le wha whonga meni se la tunu sa mili mei. Ma ngā kukusila whiela o whaukuanga. O le mea nga e whai isi a inga lea. Lea lau e langona le o whaere ka miki kila. Lea lau o le a inga lea, le oi. Au e sen mea lau wa. Wai lui e O tumatiti. le malosi o alum whana o mawai ngai o i la tu o longa. Aisea. E le oi e se vai nga fu le awhai. O le mea a whaaftaina i a inga wa o maia. Vai se ka kana ngoa. O ako o fa pe aku. En whenga mai a simim si aki. A whai mai lom kuamar ko inga le na o meta me tiele ai. Ai lalo i forsuma le fitausanga. Lalo tu la fon o i la tau ia. O lea. Ufa whengo fie. E pule rwa ingo ka me kia. A le mana ola i la tau ne waku i kou ai. I kou maa leari. Se ia vanga na o sumar valuto sanga o whanau ni. O na ia i la tau le i le la tau lava i at tau. Whatanga tamatua. Mon whaingo o iso si mea waro kaka maa kope na i taua. E taua la maa mala mo le atunu. O wene i white na ima bebesi a ingo. O no vaenga whaperi bai tamo mingo anu mwhana. Maa lo whaftai taua tele wa lesi vaenga sili o na taua o le whawaile o mea uba. The initiative. What was the intention in the first place? O le nganga moni lava o le au mai o tamaiti. Ina ia mai e wha onga, le leia o onga, maua ni ngā ruenga, e mawhai ona soso ni atu i mātua moni ia na whanau mai ai, maua rātu ai. E le ngata whai lale da. Wa toa sui a toa le porokalame, wa le o maile o le a onga, le whai ngā ruenga, au le lopo whele mea ngā i ai. Ia ai, o tu ai ngā tiu te tau awele na responsibility mo tātou uma. Mo le anga i luma, langa leo o tātou wone i le tula. O le vai tama le vai tama wai alama whana. Po o afu fuanga i ana whai ala amatanga. Ai o mai ngisu ia. I o loi vaenga i ono la asi ai vaenga o le tula whana wai solina. Vaenga mua. O le whaapolonga, slavery. O le mal vaenga whana ka o le trafficking. Wa whamori tai o isi mana o ngā maisi mea. Ngā nuenga maisi winga matanga. E no toi pōma lei ma o lesi le vaenga le tātou te tala noa ai. O lo tupu le atunu, ma o iei nisi o le atunu ua mōlia, ma o lo whale pui puina. O na o vaenga i. O lau la whautuanga. E le wao ngā e vaenga i an tupu ina i te mali o le atunu. E whaima o inga i le atunu lau tili. I le taunu toi tupu. Al whanononga, o le haikupu. A wana i ese manato se tas e mawhai o ngā lafi umi e mai lea mai tū la whanu a wai mau ki ngoa e iai i ale taimi e mau ai sori ngā tū la whanu i olo whai ia ona i vaenga na orisi vaenga o taimi nei whaisi kero kako karepe whale mene le ia ia a whonga mua wale langa tree house wale le matwhati le ok e de un karepe sisi wai mauru whaisi kero na ungo i ta vale o le karepe whale whaisi to tero au le poi fule lau intruders kama fo i efkanga o ngā asa wari kongo le whanau le si ai o te whaftai nei ai ngare le wha mua mua i la kongo sa wari ai bini mua mua mtanga nwenga no leo whaisi whatuputupu la ia fo i o le pule le soifua tātou te tara no ia tātou porkalami vai asa uma le anga o le whawhita au ni o lo tupu o le whautuanga le tātou tunu tala noa i se tasipe a whai ni whawhita au li o le si vaenga man tua fun tātou tala noa i nisi o tātou ai ngolo no nofo na o i lātou ia o le vai aso nei le fo i nei nisi e na maua tua maari liu whai si le vau maari liu ia e whawhitai nai tua oi whawhitai fo i nai wo le sa whai maasi a se fo le ia ua kukuai o le whautuanga lai le atunu a whai ro i nei o tātou ta maam tina maati tua o lo no nofo na o i lātou siaki ne o tātou matua o le si vanga o tātou lai sene whawhika auri lava i lunga la wala mo le le usta i o whailoilo kula fongo kako mga ala lua o lo o iai fo iniso i lātou o le ae whewa i malai senge wa le kakaunko e whia i lai senge ia o na momua ua whaasali mkanga luenga le lopo tu la fono o expire lua o i demerit points ia tolu ia o iai vaenga fo i le soifua malolo ina
Ilo fai ko fe o la fa tuanga sa ili mo se di poki man tanga o man limta ma la fo mai e ko le felo le senga ba mo mona lua a fai o ye se tu la fono ma se fa tonu ya o le ka ka ko fe wai se ilonga umar taimi fa tu la fono ino lo fa salanga fa mo mole e te tau ne ustia aisia ko son kanga luenga le lo ka vale o le sina ba ngolo ye fa si to tele le tunu le ke fe mai longe ke sa ka ko por kalam ai ko lu ka vale la be mo te bi le tasita mo mai ai lo kim ta o mai ai o lo o yai le to tele la to o lo fa ta mala lungo ta to ala tele ai ver fa ta mala le ma vaenga ma o le soifua ma la matia sa ngone mo le tunu tele ma lo fa tai ta o tele ele fa fonga bai e fa mata fa ngo fie la o fa fonga ma le fa long ya o le tula fondo la va ia o le fa auto tanga pot it's common sense peter yane o tula fondo e fa mo le saunga le mu oe mata to uma ia mar saunga le mu o istangata mai au a mionga matanga e fa it's common sense, you know, it's protect you from me and protect me from you and us. Yeah, and others. Okay, no problem. Make you could have for you there. Well, if I pay to I love a for Oli si vai ngai e fa manatu le tu. Yeah. O ngai e so populi, po so fifi. E avisa fa se al tanga luenga le. Malilo. O lo po moni Samoa. E le tonu e pe al tanga luenga le lo fa tino ino la tu tifte. E lua vai ngai si le tu. O le sasio tanga luenga le leo. Mal fa fia pokon fa nga luenga ho le leo fa I wole fa ye yalo tu la fono. I foresee the muscle. It's like me volele do you know who I am? Yeah, certainly. No. Mai manga fai le fa tonunga. Yeah. Ki nganga do le mesi a fai er fa tonunga man fai unga. O le vanga momo. A ye se sasio tanga luenga le leo. E ma fai unga fai la no fa sia. Ave lo fa tuanga. E ka kau fa unga kali men tanga luenga le leo. E tu sai lo fanunga. Mai fai se fufu nga fa tu ine lato pe a fai usasi. A fai lo ye se fa mauninga. Wa e fai se awala ile lea se awala fa ala tua awala fa sol tu la fono. Mau ki ngoa. Fa susu ngam tanga luenga le lo ya te o le fa fonga mai usama tu fa fine fo tanga luenga le lo. Ai se a e yelo man manu. Ko ye yel mkanga luenga. A onisi o tamali o le tunu. Le ana mo I malai. Yeah. Ma lolo tonu tanga luenga fa tino matua ye inisi fo yo o fo fanga fo ye Pacifica ma. Le alo le fa tino ino nganu. Ai o ka ko uisi. Kam fai fo le sui le wala fai ona vele ma wala wo soli tu la fon. Ola fo tuanga le tunu. A wala ver ko nginga le. Ma vai nga ye se pule nga ye ki o fa pe ke muso e fai la wa. La fai ki o mai le le mana tua tanga luenga le rola vai e lo te po malai. Te le io tu singa le lo so lungo lo penga te fai langi. Ia li I mata mai ta I tanga luenga leo e le o fa mount. A ki ro ka o tu singa na sa ve mar fa fonga le tunu. Ala o fai e so enga ma ye ni se la to u fa manolo. Leo ye se me fa pe o nga ki. Ai o fo tuanga fo le tunu. A wole a vea le la iki o fo numero la to le o fai nga luenga mal fa mauni. Ma vai nga ye se manatu le tunu e kusa o maleo le nga se o lo ye la verto tele I mato lo tam fai le mesini mato tem fai e fai nga luenga mal fa mauni o I le ba to fa tonga le tunu avelo fa sia avelo fai kionga avelo li poki o woni e pole fa pe le ama le ave a fai se vai nga se la o nga le tunu ia malu ave fa le to fina ngalo samo a fai mga avelo fai kionga Dilo. Kakala le va io nei vai nga itina mo si fie le tunu o foi lo fa angari ne fiafi Whaftai le fonga le tunu e whaftai foi I le saudoa I lau whionga le li malu le malo manino le lei ia mata upu sa ta whasoa I ai I le nei foi as whareile ta walunga I ai tiute ma Faiva le tunu ia tatalo ina ianga le tu le whai unga niwa ia so mese o lau sa pati ia mana tua I fo ia mai ngoa mo
O se manu pa lu te ifo i le nao ai. E ono i lue suafa. Kau ke pino le alo. E o ma pe varo lau e le musu e taura. O tatu numero masani dau fioga sa vea. O le tas. Ma wem tanga luenga le no so la va se vai. Ili ai so stay. Fa la fa fose. Ha no ku porque mi que tasi o lima o le telefoni po le penga te fai langi. Ia e fa so ta ilm tanga luenga le I se vainga ele o se fa la fa fose. O rua tasi o valu Faiva ele Faiva vai la uma ele fa mon Samoa a faia que si la fia fa yo fa suava ya fa se mano longa se yo de si aso pa vinila o la ele faia ku sa argume la o dum se manu fa se ko kala ai ona numero na fu o mai mo ine le tunu e mo le so sani mo o la ngana ia ele ngate vaenga o tula fono o walo sila fia o la waia tau ia manisi fo vaenga e mo ini fo tuanga a wafu songo le mo e malo ainga famniele tolo fionga se vefa pe fa la telenga fonga moa me se pa ia ainga li ia me se fo tatu tunu ta pena te fo me ne weekend o le tau te fa si no wa le tau fa mo le mole va ia tatu ta vali ia songa le mu le ngate to tongo le ta vali a le sa fa tu la no ina foi me foi le tua I sa uninga foi la fianga yai le ngate le so ta yao se ma tu sa patia me se foi le sa patia foi ni sur tatu tunu ia mo le tatu tunu se weekend fi manuia ia file mu le lofo le tua tatu topu le lofo le li le sa fo e ke dua vave me ma fonga mua on fa tine le tatu por kan anete se fo mi manuia tele lava sa noa fa loalo ia o leo o seu mai whanua le wanganga ia ma le saunoanga fo ia le fionga li malo le malo le whapoponga le tātou por kalambe o ia fo ia leisi fonga o oe ma le tūla fono ia le tāpo inga I le kalesia ma seu faltua ma le nofo alo ia ma le aingari ia ai ma malo lo atu ma seu manu ma le tāpo inga Samoa I le alofa ma le anga le leo le tua wa o nei tau te o malolo sa pati taia ai o te usu mai e whasua le tātou laulau. Se I momoli ipo le taia. Ai manuia tele lava ia le toefo iatu I mauta malawa le nei e fiafi. Saifoia. O a tātou le tūlai lima le tātou wo ia tātou telefon I vai whanua ma meolo tupu le Pasifika ma isi vaenga le laulangi. Foi mai whawau. Le Gagaifo Faiva tau walunga I ai le nei asfareile I lunga o le siu fongo Samoa le Radio Samoa ia malei a tau sa vea whapena fuele telenga fonga mua seu manu Francis Johanne. In this update, police say today's sentencing for Hayden Tasker closes a long and difficult chapter for officers and the Nelson community. The 33-year-old has been sentenced to life in prison with a minimum 22-year non-parole period for murdering Lynn Fleming and seriously injuring Senior Sergeant Adam Ramsey. Tasker drove into the two officers on New Year's Day last year. Deputy Commissioner JUL Rogers says the senselessness of his actions is hard to put into words. And in court today, we've heard the harrowing impact that this has had on so many across Lynn's family, her colleagues, friends, the community. The government's rejecting the Trump administration's argument for tariffs. New Zealand, alongside 60 other countries, has been hit with a new rate after a court-imposed 10% rate for 3 months expired. The US has now imposed us with a 12.5% tariff. Trade Minister Todd McClay says it's based on an American investigation into forced labour. There's no problem in New Zealand. They're just looking for a legal base to enforce a tariff regime that was found not to be legal by a court in America. The Public Service Association's pushing for a permanent mileage rate increase for home support workers. Our petrol and diesel prices are forecast to jump 15 to 20 cents per litre within the next week. Home support workers received a temporary 30% increase in mileage allowances from April. PSA National Secretary Flo Fitzsimmons says if it's not made permanent,
we could see shortages in the sector. These workers have already faced the cancelling of their pay equity claim. Many of them are on the minimum wage and they need to see the support from government. Hopes an installation on Auckland's viaduct will prompt government to lay out a longer-term plan for funding medication. Forbidden Pharmacy at Shed 10 opens to the public tomorrow, with 17 patient organisations taking part. It displays 200 medications which are either inaccessible or come with hefty price tags. In sport, Fabian Holland has made a successful return to rugby from a serious shoulder injury as he targets a place on the South African Greatest Rivalry Tour. The All Blacks Locks played the first 40 minutes for Otago as they thrashed Mid-Canterbury 78-14 in their Ranfurly Shield defence. Netball New Zealand insists the ANZ Premiership will be back next season amid further uncertainty surrounding the competition. That's the definitive word from Netball Board Chair Alistair Carruthers from Glasgow, where he and Interim Chief Executive Jane Patterson are attending events and meetings at the Commonwealth Games. And a public celebration will be held in Auckland on Tuesday to welcome golfer Ryan Fox home and celebrate his victory at the Open. Ua taunu umailo reta ili fali, ili te au le tasi ili vaveau. No leka, o fia sa ei ai. O le wakale kasi le vaveau fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga e fai mengi kaungu umaili ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le fali mai malo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngo vili fa koru waku, ai sanga le kari ai lau kelifongi. Si e kilo nge fo i mi skol nga e vili mai lea. Ia ola o momoe moli mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha momo kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au, wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani ili mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, o vai ele swinga le lei o si o tātou ainga. Whaafitai mo whaataunga, ma le tongina o ha tātou pili. Whaafitai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e whafoa ilo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veli le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata, i le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai, e au fia le nei mataanga i lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. O te ngana unifo, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai, pewala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, wha valu tolu o le tua tusi, tolu fitu lima, Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa i la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a fo ini whaia o ngā Pasifika mo o lātou whalea o ngā i au kilani i saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino o lautama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw!
Lavalu taton tupu anga na faya itato ile balabala na upelewa e pole pole vale ua etu ile utale vale ua ele ono sa ima e fa pale pale oso tofita maile Sofita my love ilunga ole fata, ia i se la vea.
pese o te mana tua ai ia le tō whae a whare ulu ia male la langa pā i le nawa i teimi a mese fo i le whae ili a le RSA ia male whare tua ia Brenda te leo nata usanga whonga mua ta manawa mai le whare tupe le teimi le nā o ta ua o le Pacific Commercial Bank le ana muli ane maliu o le Westpac ia le asisi mea anga i ai nga i mai loa tofu lo le RSA ia whatoa alu e lola ia le fale ia o mawhauwhaunga e toi tatai i tua fo i le tele o nātou sanga o tātou ola masoi fuane i lau whanua ma ele o le atunu upele i Samoa e le mawhai o nangalo whatalofa whapito atu na ia uo whaife au o le sunga i le to ina ia Reverend Seti ma le whaletua i le e whakasā i sale moa. Ia ma le tātou nuu i sale moa atoa. To tele o tātou ainga, ia e mese lava. Ia le leifo i tamā o le kalesia. Ia e le mawhai o na misi lana mai moa ma lana tāpua inga mai i sale moa. Whatalofa atuai. Ia te oe ma le whaletua e mese fo i le nofo alo ma le ngali. Ia e mese fo i le malu o le kalesia o le whakasā i tono o le tātou nuu i sale moa. Atu lua tua ma le ngā utaala whapea fo i le whale tolu alo bali ato ma alo sida. Ia ma le mamalu o taulangi o le tātou nuu. Whatalofa bitua i le sunga le whawhengainga. Le wo whapele pastor waiter fata ma le whaletua, mai se fo le mamalu o le kalesia, a mai se le sunga i le whawhengainga mai Amerika, sa mātou whiloa i le auli nei, le whiwhianga, ia le sunga ia Pastor Chang ma le whaletua. So se teimi au te whiloa i ai le au whainga aluenga, se teimi whiwhia ma se teimi au te langona ai, whaamurianga ma le pai mai o le nganga o le tua awa, o le au whainga aluenga la tau te tatalo ma whaano no manu. Ina ia maua se manatu, ma ia maua foi ni mafau faunga le lei, ia e whaatino ai ngā aluenga ma whaasoa i le atunuu i le tūlanga mala malama, ma le tūlanga manino. Aftai e tuai le au whainga aluenga, le to ina matua malolo manu malo, retired elder, ma mea tandian, whatalo fatu, tamā, ia, whapea fo i le tina, e mai se fo i le mamalu le kalesia ua, se e mai iai ia le sunga ia mawhala, lima, ia, e mai se le e kalesia, ia, ai male whare tua fo i malana tāpua inga. O mai lau, whasoa i le aso le nei, na ua tāua lunga ia Faiva o le atunuu, ma tu taula ngā luenga sa whenga i ai ma Samoa. Po whea lava le tafa o le atunuu, ma le lerolangi o lo o outou, au mawai, ma ngā lue ai, ma whaia le tautua ai tau ma lele, ia whapea fo i le atina ina o outou, a inga ma outou tamau, a inga manisi o atina. Ia, whatalo whatu. O le manawa o ngā ruenga, ia e tōlo fo i matimunga, nei a fiafi. Ia o whaamnianga uma mea nā, o le swing, o le talo, o le tau, e le mō le tangata. I teimi uma, e au ngā, mō le ele, e au ngā mō lau la au, ma la au. E au ngā fo i mō o mea ola, o manu wheto lofi, o manu ta ilua vai, te tasi vai, te tolu vai, ma meo manu vai wha. Kari i mea la wari i. O le vai aso le nei, ia wa tele lava tala. Ai sa tātou whasoa fo i le lua vai aso o tuana i atu. I le tele o whaamtalanga sa au mai, e winga i le tangi a le tofa i a le ala li moni, o le whaipule o whalea te tolu. Ma o le tangi lea sa whaulu e whapea. E te tau ai o na toe sue, le whai unga na whaia, e le fionga le te maita i whamasino.
Honourable Justice Talasa Atoa Saanga. Mawhapea ai e le whetaui le whai ungo le whaamasinonga lea. Lea na whaamama ai le suafo le fionga le li pārmia. The Honourable Prime Minister Laulia le Mali Atoa, Polota Ivao, le Watea Fosi Schmidt. Whatasi e ma le toa whaari o la vea, whatau malamba auawa, le fionga ia wpuleai, whai mata sua, ia ai se i vanga na ai le toa tolu le toa fine ia iliui, Lisa Schmidt o le uso ia Samuelu, whapena fo i male siona to lua ia Sivai. Ile au mainga lama le tāpenanga o le nei fo i mata au pum salo, ua leo toe pō se lilo i le whaafonga tāpua ia le atunu. O leo wāta ngia mai ai. Ia le tūlanga whaata mala, ma le tāpena le lei e nisi o lo ia i tonu o le tātou atunu. Ai maise le lo ia, na tū mō le tō wha ia le ala li mongi. Ai whaia tu lava e leo se mea tala whea ngai o na whai. A lea lava ua whai. Mai e tan tonu fo ia matua tele ni tupe na aluai. Ai au maia le mata upu e o pu. Lale wingo le upu le nai le atunu. E le atoa na ta pena mai le o se mata upu sa te tau na au maia. I le tu la fono. Ona e soli tu la fono. E le o muli ta i ai a inga o mata upu wha pene. A wā wana o le lo ia sili malona officer. Whātasi ai ma le malianga foi au tasi a leo leo. E mawhai ai o na whaatanga se mata upu whapea e o mai i tonu o le whaamsinonga o taulusanga apili. Ia pos taulusanga foi for a judicial review. So, therefore, Justice Reese Harrison has dismissed this case, or a no case to answer. Le mata upula le na. Ona o le ua ilo le lei, ina ua whaalia le wha no anga tele o le fionga le li i whaamasino. Honourable Justice Reese Harrison. E mafua e aisea ona whaalia le wha no noa. It also shows the quality of the lawyers or legal representation in Samoa. Mai o se mea fo e te tau. Ona tanga i ma sila to toa i ai le Palestine ma le laulau ale asocio lo ia Samoa. I tu ai ngā performance whapea. Mai ua lewa na tau nei loa e lua mea leo te mawhauwhau ian. A whai e le malama i procedures o lana ngā ruenga. I le awala e whaulu whale mai ai mata upul nei. Lua. A whai e le malama. O lona winga fo i pe whai lava ma le mautino. Nā te loa le lei. He has no jurisdiction except the Attorney General's office and also the Department of Police. E whatanga ai o na umaini mata upu whapene. O le mea lai e tūlai mai. O se mata upu whaamata ngata, whaamasias tangata. E o lava e tau mawhai. E mantua fo i tangata nei. E ula i le whaamsinonga. E ula i le tūla whono. E whai upu mata ngā malalafo i whaamasino ma le tūla whono. Le whaamsinonga. Ai e moe foi leata, e toe sulu lava i o le whaamsino. Ia lea la, ua whai nei. Whai tio, ma whaasea i le whai unga na whaia i le tamaitai, whaamasino ia talasa. Ia lea la, ua au mai nei. E mātanga. Ia. Lea la ua fisilingia nei e le. E le whaamasino. Na iai se whaatonunga na mai o i le lo ia sili, ma le ofisa lo ia sili whaatasi ai. Ma le matanga alwenga o leo. Tali le lo ia. E lea.
Toi fesili ai le fams alala me wala yona au mai. Because there is no other person except the Attorney General that has the power and the jurisdiction, including the police department, that can allow this to go through the courts. Au te tilai, o leo saudo sao alfa basino. For my, this is an abuse of the process of the courts. Listen carefully. Na falongolongo le mai o te lofo ila matua tua ngengefu umaletiano alimongi. Fua ile tau mawhai tu la vai whai. E loa e leo se mea te taun whai. Au te loa la tau te le mal malama i procedures ia. Ia leo tau vale ai. Ne lo ia Samoa. Ona fsiringia fo ilea. O le whai ngā leo mata upu e au mai e whaulu whamsinonga i tinana whai atu lai loa court proceedings and the way these issues should be filed and these motions should be filed in court, and they ignore it. Was it ignorant or simply does not have the legal mind to figure out the procedures of the court? O tasi lea me te tau ena mo lia tanga te le mele tau le perjury. Nā le wingo le mele nā. Walaki. Awas o i e tau tau ai whango lo ia lea ma se ilon le sene. Pea whai a mi o tonu. I le Law Society ma muli muli a lato ta i ala. E whaasino ala le whaatino ino o lato ngā luenga. Ia wha moe ila i leo le pato le nā mata upu. Se mata upu mata ngā. Ma se mata upu masiasi. A wafoi. Talu ana uma le lauina o lea whaamsinonga. O lea lava e langa i fo ilunga le social media, propaganda media la wali ia. Ma wha leanga mai ai le whaamasino ma le wha i ungana. Tustusia na ia whaia. Ia lea la, wa tauli maina. Lua vaianga o le mta upu lea. Wala ngā te tau eo na tongi whafu. E lea ngata o le abuse of the court proceedings. Ai whapena foi. The abuse of the process and the jurisdiction of the court. Lua. Wa umale taimi na tu umata manga e whaatanga le tula whono e tu inatu e whaatino ai le apili a o se taru sanga whauru e winga le mele. So the statute of limitation has lapsed, the time has lapsed. So there's no way any lawyer with the smart legal mind can bring this issue and file this motion and appeal against the decision made by Honorable Justice Talasa Atoa Saanga. A pea e valea le atunu. Mata mata ma whaalongolongo atu. Ma ma lama le le atu le atunu unai lo o mea ye whai. Yeah. Nā la se I. Alu tangata la tau ia. Eto le leo na manua. Te alu mea fore pia umale tau ngā tai whau. Fwea inga le skai whau. Ia no rea malo loi le eima se tai whau e toi au. Nā le ta oto tu lau sa bo le uputo ia tau. But it is simply trying to bring a comparison of what had just happened right here. O te whau le toi au. Ti ngā ina lon tino le taunga le na whai nei. Ale me whai nā le puno o le ulu. Ma eto mea na ngari e lisi maile. Yo, le pēe nofo e whaafengo fia ele ngangana ma e whaalongolongo iai. E matau tia. Ia. Ia, le mea le nā leo tupu tālu sia. Aua lava. Ni toi whaalongo ina le nā mata upu o toi tautalangia. Le saunoanga
ma le longo mai e le tātou so upu o lo malanga whatasi ma le tātou palemia, le minsta foi, ma le au malanga mamalu, le ananga i atu i Nelson, whapea foi Hawke's Bay, Napier, and Hastings, and Blenheim. I le saunoanga muli a le fionga i le li teitai. Whamai le tātou so upu o lo longo mai ai ia le tātou au whaasalalau i lunga nei, o lo o lango atu. E momoli le tō whā, ma wha manino le tō whā le malo. O se taimi whapitoa. It was a special time and it was a very emotional time. Whamomoi loto foi. O whiawhia. O loi mata o le whiawhia, ma le whaate ia. O le tō tele o tātou ainga o uso matua whawhine. Na malanga mai Samoa i ngā ruenga whawai teimi. Regional Seasonal Employment Scheme. It was emotional. Why? I se ana whamomoi loto ai. Ma to ulu foi loi fonga, malingi loi mata o nisi. Whaate ia mo se teimi mua o malanga mai ai le tamao le atunu se te tai o le malo o le pale mia filifilia o Samoa. E sau, e amana ia ma a apa atu, ma whaata ua le sao tangata. Samoa na malanga mai nei a vanoa. E wa vea o se whaamyanga mō tātou o tunu malona atina e malona tamao a inga. O ngā ruenga whawai teimi. Le winga leo le tātou te tai. O le a apa mai i tangata. Wa umafoi na apa mai i tangata i whawholo whao waupea le nā. Le nā tū le lei, ma le mawhtanga le lei. Ai ua wha tā waina maamana ia tangata. You know, le atu nu ule nei o Samoa. Tele i o mea tā ua. E tā ua le tamau ainga. E tā ua tupe. E tā ua me maua. Ai lua mea e le mawhai. E pasi lo le taimi. Le to e maua, le whaatawa ino le nā mea, o lea. O le taimi e whai ai. Lua, o le āmana ia o le tangata. It is the time frame and it is the essence of making somebody important. The importance of people. Le tā ua o tangata. Ai sea, langa iai le sao tangata. Nā le sao le whai nei e leo whai ngā luenga whawai teimi. E le ngata mai a Samoa ta apea whatuati. I tu e fio le lalolangi. I le me whai vai aso uma ma aso uma o le tupe tau momoli i Samoa. Ala tu il mea lera. International remittances. Eoi. Therefore, ila o lo whaatino lava. E nai o tātou uso matua whawhine ngā lulu e whawai teimi. Nafo le tupe i Samoa i teimi uma. Manuia ainga, manuia le atunu, manuia le malo Samoa, i lana atinae malona tamao ainga. Aisea, after trading money, the exchange rate stays here. The Samoan currency goes to Samoa, and that foreign exchange rate creates and stays in our foreign reserve account overseas. Oto wawaila le sao te le nao Samoa lena pepelo ma whawalea i tātou tula epa ma le telo i lātou wa upurana whai tula epa le telo tau sanga o mawai. Le se mea Samoa maua mai tangata i e whafo. Le o fo i tangata whawai teimi leo tau whio lolo mai le tōno o le leo le toina. Ina ua mai au na whaamamlamba le i atou sa vea le fia se fultau sanga o tōna i atu. Le winga le mea ta o le Foreign Reserve. Ma le tā ua o tupe la fo atu. E whasoson iai o lo whatawa ia tātou o loa.
masini, o swau, o mea lava e mana umia le tātou o tunu, o lo whaangai le tātou Foreign Reserve. Ai o lo manuia ai maainga. E le alu watu nofo se tupe i tutono se ainga mawhai ai se lātou sua tupe po se lātou supo tā lāmara. E o ia aliki, e o le Bluebird, e o ia Frankie, e whaatau le apa, e whaatau le sima, e whaatau le laupapa, e utu le tāwale, o tāu mafa, e tā li o i le tupe le nā i tutonu o le tamau a inga whaaloto i whale o le atunu. O le ala le au ngao nā me whai, i tupe ia la fuatu o tangata. Ai au tau sila fo i ai Samoa. E le tai tai, i se tau sanga e tasi, o na o, i se 5 miliona tupe e tipi mai la fonga tangata whaingaruenga o le atunu i Samoa. Never. Ala ale bele e tau sila iai. Sili atu le onu se lau fitu se lau valu se lau miliona ta la tupe Samoa e mau atu. Ia inga woma e masani ma e ngā lulu e whawai teimi. I tupe e lafo atupea, ma lafo atupea aso uma, tangata uma. Tā ua le nā, o le manatua, o le sao, o Samoa, o lo alalampapa au whawha e maise, i lātou, ma le lātou sao i matau le au whaingaruenga whawai teimi. E le ngata lai le whailua inga le whionga le li pāremia, ma le au malanga, ma le whionga le Minster. Honourable Minister, le sunga ia Fata Ryan Schuster. O ia fo i leo le Minster o pisinisi, ma leipa fa pe fo i le matangaruenga leo lo va ia le au whaingaruenga whawai teimi. Ai o le tā ua o le amana ia. E le isa vali ma whaaliali atu, ma whaate atu le whatawhata o le whionga le li pāremia ma le whainga malanga. E le ai se mea na u atu le awala. Lal mena tupu. A whio atu le pāremia. Ma lana whainga malanga. Ma le Minster. Wa avatu le sau moria. Wa taunu umale oso. Se lau pusa moa. Se lau pusa tuna. E whaasoa o wale fonga tau mafa. O i lātou o nai o tātou uso matua whawhine o levanga. E le koe kāu mafa se apatuna. O le kele le mo inge. E se visi sila la ie. O mea i e whai e teitai o atunu. O mea i e whai e tamao o le ainga. O le tamao le atunu. E alu e tā pena. E alu e momoli se mea lofa. E momoli se mea o se oso. O le sau molia. E iloa ai e tangata ia. E amana ia. Ma te le tau whama le whautanga. And the reason why I'm saying this, that it was very important for our Prime Minister to visit in this way. He can testify and witness for himself the living conditions of our RSE workers. What are the living arrangements? What are the working conditions? Lea le tilo le siu manga o ngā ruenga. Lea le saunga le mū ma le soifua maloloina o tātou tangata. O lea le whetuna inga o mea o lo no nofo mo moe ma tau ma mawhai. O mea umana e tā ua ele sila fia ele fionga ele li pāremia. Pe whai mai ele o ia o le Minster, lea leo na ou tangata ia, ma whi ei whai mai. Tā le tatau o na alu le pāremia, lea tau whi au iai. O le teitai o le atunu so o se teimi i manatu ai e tatau o na malanga, e malanga. A whai o sau ai whapipi i atu ai, o tupu le whaalurawe alona ainga, o le alme whai,
e whai. Malanga. Tō anga o e malanga ma e. Sa ili malo ma e toe fo I mai ma mai ni me manui ai lea tunu. Ale nā tō te whaafonga iai. Anytime the Prime Minister leaves Samoa and returns, he returns with something. And what's that something? It is a fortune for Samoa. It's either sports or our economic development side of things. Tele mea tā ua mau. O mana tātou tala noa ma pasi e tupo I le tātou tala e winga I le malanga I to e lau. Malanga mai le fionga I le li palemia I lana si ngā mai I le jet, private jet e vai le langa. Fe ei solo. Dau tu stala mai e langolangoina tu le epa ma le chapipi, including them 3. Mantua fo I to e to tolu a sui fai pule o le o le chapipi la to il te miline. There are only 3 of them left now. Tulepa, Limongi, and Fontoe. The rest, we don't know where they are. Why? Because na pawani o tangata e o mai ilunga. E whai ala tau tala ilunga social media, ma abuse le social media. Ma tā upo e te tau ano lo te tono le mautafono ma le pale mene. Aia, e pala a ai, e whaleo. Awana al whai mai atu lauri, tu atu minsta. O lea matanga luenga, ma lea matanga luenga. Ioi. E lea lau tō whawhone iai. O leo tō e whaia ni whaatala noanga fo lea al social media. Ia poni press conference foi. Ai, wa umana sao noa le fionga I ri panemia sao tala no. E leo se mea e tu mau. Wana o se mea mo sina mai taimi. Te I whai sina swinga te isi. Se I fia a ai, ma fia feinu, ma ngā lala le au whai news tala pepelo le. Au fake news, misinformation and disinformation. O le ropo whela o e mai e, ni tala sa o e winga, le mea ma le mea. Ia. Le ai o e whao ngai e le pare mia. Fesota I ngā le malo, e ala I lana savali, e ala I lana leitio, e ala I lana lava ia, wha la wiloa. Ai wha mai, watu I natu le avanoa, I ana minsta, o le kapeneta, e afi o mai ai. E tali atu, ini fasili, mani mata upu, e fia male malamai. Ia le nala ia. Nala me u fei ia nei le private jet, ale fu saule le pale mia ile. Ile tama I va a pa ua to e lau. Awa le ilo foi po ani tala le afai. Ai o mai fai mai o le a wa fola e la uli. O le ana ia faia le wafu o to e lau. Fa mole ia sole. See, that shows that you don't understand exactly what the Prime Minister was talking about. The address was about a space at Matau to 4 Tokelau vessels when they arrive in Apia. Bel nantal noi. Aili whapea na talanoa e sau mai ele pare mia ma Samoa fai se wafu I Tokelau. None whatsoever. Lala fo lale na la yo no to le lo fa winga mata fai mi milo upo le pare mia. Na sau no e winga se no fuanga e taula matuta I ai va o Tokelau pe atau nu I matautu. A wafo I atau nu o pisi le wafu matumu I va ameli fa perfo I va atetele va a oloa ia o va a fo I o mai tuila manua ele se me e tuai ngā tai I tu atu o le moana ma le a au
Se tau wha vanga se teimi o e se ai wa sua umaisi o na whato am whai leo na. Ai a alu fo i le wa ai i o i toke lau. E tū ai tongi fo i lungo le la kisi i le tele o loa e vatu. A le o le nā a whai o ni tālonge pengsingi, kalsingi sua u, e tongi lungo le samio no noa la ia lea i se maia. Ai toso i ngā teiwa leo tau sinsila tu nei matatou wawa ai. E mata utia le sou o le ngata i whale o to e lau. Whatalo whatu i le uso ia whawhawina. Mai le motu o to e lau a walewa o na ola masoifua i mato tua i tono le tātou atunu. Haftai whawhawina. Whatalo whatu le ia tau o save i a te oe ma le whaltua, ma le nofalo, ma le aingali. Ua whaalia lo fia tele e tāpua i mai le Radio Samoa, mai se lo nei tangata. Ma le tele o nei Paul Kalame, le tele o Tausanga, e mai se lo so tanga ia i tātou o Samoa ma toke lau o le uso. Le si foi meo le wha se sei na i langona ma mafau whaunga o tangata. Leo o mai lunga la wali ia le three amigos lea ma le toi toru leo lo toi nei le chapi pim fwe mai. Soli wha vai Samoa ma soli tu la fono ina wasopo loa. Ana wha matalanga e whai a toke lau. Ai ta tau o na o ato e lau lātou i e whai le lātou maftanga o se lau tau sanga. Ma whinau pēa ma New Zealand. Ai umana whatu lau polkalam. O toke lau o le lātou whai tutoa i le Pasifika o Samoa. Mai le aunga tāfo i le ri i pāremia. O lo mal malama le lei le vā no nofo to e lau ma New Zealand. Ai a whai watangi mai lo uso a Pasifika. Watangi mai to e lau i a Samoa. I se tūlanga tā ua tele o se fesosoni atu. Who are we to reject and object, to render assistance and help for our poor neighboring brothers and sisters of Tokelauan ancestry or descent? Dan mela tatu o Samoa fo ne kau ke isi aku. E le ai ma se ngā le mele whai e toi lau mai ai tātou. Ai i lo utal tonunga. O le malu si anga o le whinau ngā toke lau. Wa tonu i o lātou teitai. E tā ua le sao Samoa. E fe sosoni e tuai ina ia wha malu si o le whinau ngā. A toke lau. Ai sea. Neango Samoa o le woma mai. E eilana whea ngainga whaale wō ma New Zealand. Don't forget our treaty of friendship. Vaenga umana le sātana noina nei Wellington e leo sana si mawaya tunei. Bilateral talks between the two prime ministers. Talanoanga whesopuai. Whelava sai. E a fia ai le tele o mata upu. E tumua i tutusa. Olea. Immigration. Tu la fono fe malanga inga i le vā o atunu ue lua. Lua. Foreign policy. Tu la fono fa vāo malo o atunu ue lua. E au fiai. Va ainga masuinga o le tala o le tau. Climate change. Trading, fe whaataua inga i le vā o atunu ue lua. National security, le puipuinga whalau i tele whavao malo i o tātou o ngā sami. O atina e o whatoanga, o atina e o whainga Faiva. Ma le puipuinga lau tele a wā le tamau a inga ma le atina e. Ia manuia tangata uma. Se o tau sila la i ai le tele o mea. Ala mea lei o na tau te talafua pe a whai e te iloa
E leo ia te le malo si anga ma le whātua tuanga watu inatu e tangata o le atunu e tofi ai mo filifilia le pale mia o ia o le fonga tau moli o Samoa whavao malo. Ia wala ia le sa o le tala le whaanga na whaile tamai just be quiet. Just be quiet. Talo whai tūte o mai lunga nalo u ata e mo tilo atu le mele. Mele tau whaavalea o tau le loa tau ta tala ma whai maini tala i le atunu a wafo i wa mate ia le tupua ma walato wi loa. E fiu lava e ui o. E le to solo muli le saa o le sunga la uli al mari atoa. Po le alava tala le anga o lo whai atu iai matua inga mareo mai e wha la mai nei meo a wha msidonga la uli wa leva na masani i le wha fse nga i mali meole. Wha msidonga. Ioen. Ala na ta ua i tele le tātou ave ia o se ava noa. O le tele o mea ia o autou whaia. Ai mai se le tuangai. O lo o tau fiofi ai wha manuianga e te tau o na lilingi ma sa saa tu e wha safua ia Samoa. Ia le wha ua autou upuleanga ina le si tanga o le whata la valus furu ono sene i le lima tā la ma o na tupu sene i le minimum wage of Samoa. When did this ever happen in the past? Na tupu se mea whapea. Ngō mai se whainga malo fau. Ina wō ese atu se whainga malo ua wha se furu tau sanga o se ei le tofi ai le si ia. Le tupe te tongi pau o le itu la. The minimum hourly rate per hour. From $1.20 to $1.50, $1.80, lua tā la lua se fulu, lua tā la ono se fulu. Alea. E ua lima tā la mon tupu sene. Ale fu tō o mai. Whamaili mongi la tō ia eleo se si tanga te lele nā si tanga. Iolo se tupe te lele nā tupe. Aia. O le tupe ua si le tutongi, ua iai le suinga, ua uma foi o na tilo iai de vaenga o lo vaia tupe ale malo o pisinisi, ne fale tupe tu tutonu. E lo ai, o lo o lava le tupe e mawhai o na whai aisi tanga nei. A o i foi e whiutanga iai ma le private sector. Pisinisi tu maoti. Ina ia mauti noa e iai se incentive al malo po se tupe fasili me alofa al malo e tu inatu i company. E whape nā fo i ona CETI le minimum rate or the minimum wages mo te ngata o lo ngā lulue mo i lato. The public sector and the private sector at the same time at an equal playing field. Tawalung atu le talanoa se i o tau talanoa foi la ele le kako koko masta a le kama makaukia le na na mis wala isa koko wa ingo la uri ia se mangu masatini ya maana ia la koko Patalo fatu le uso ya tausili tuai malo na umo moli fa pitoa tuala ukoko master. Go www.cocomaster.com. Alo na walaule ya tau savea o lua tasi, lua iwa fitu iwa lua fitu, ya maritato whangvai o leola. Patalo fatu ai, ile tato wainga inu vai. Awhitai lo tō whaungaina o lea fo i tautua. Ia, o vai whale nā tura nāna ta pena e lo mātou ta māmatua ia so alo leu tele vai luanga. Se lau ma le ono tau sanga o le matua o le nātou ina. Sa ia maua i le mea lofa. O le tau la sea Samoa. O le fofo Samoa.
lima ia, na whawhano mai e le to ina le tele o ana fufo. E o al tipi ngā o tamaiti fo le pelikome, wātul whafonga mai le atunu, e wha mamai a pa o tamaiti. Umana fo mai ali a tau sa vea, o le whainga o le vai, e o fo i pe a whai ua urufia o se anganga le anga, se anganga ki Apollo, e mga o kuri ese ma whakaukala ma mili o e, mala au mai te o lako tuli, whafole i kunga i kongu i ake oi. Se man, e ni anganga le anga o whaima o atu e whao soso i ate oi, ma tau uru fale i ate oi. Longo mai a use o sau e mai se fua sein lama se ava aitu e fo i mili ai e whatau tala ma tuli ma i fafu lo whatu si o matu tina tapu i tea e a male tamai ia tu i li i sofa ia male whanau male ainga i nai no shore tātou tamama tua ia masoe tā uli Josefa na i tua whawhine, ia mausa foi, ngā lole ngā lue whawhtai le a ngā leima le alofa, i le tātou tamā o umi ai foi lona soifua. Tamā mātutua, matina mātutua o le atunu. Ia, o le atau walunga le ngā ngai fo Faiva ne aso. Ai tātou wala popo mai tae ao pe a malei fua mai whanunga le lei, le a whaasua le tātou tānoa ma mamoli ipu o le tai au. Tau mawha se awa i le whaafonga tāpua i a Samoa. O se awa e tutoe. Ia. Whaasafua le nā. Mo le i atou o se vea. A mol te minei whaaftei tile le atunu. Le nei vai aso atoa. Nā u whaafonga tāpua i mai. I lou lava papale. Awa e isi au ko inga i. E o foi makusi mai lama. Whaali mai o lātou winga leanga whati Apollo ia. E le lātou whitai. Ia te au. Ai, au te whai atu iai. O ea o a o whaale lei le ngana le tunu ule nei. Nau tau o mai eila ia lea mautou whaiti o mautou sa. O le lava o lou malama le i le susua ma le o le tātou ngangana. O nau tau whapei la ia leo o upalau wale atu i a te utau. E ia tangata ia whape. E leido. O le sae le nao whai ngā mea i le mātango fie o le whātulanga ina ma le whaonga ina o le tātou ngangana ma upu e whaasoa i lea taimi ma lea taimi. Ia lo whamai lea tua. Whamai a ngā ruenga ma le file mū le nei e fiafi. O tau foi o lo whaafonga mai lunga o le ala tele. I le whaafoi na o tau sā. Ua lava le vale tasi lunga le awala. Nā utau si le fia le wingo lau tala. Ai ei ia le meo le aveta avale whaale tuntonu whaale le leilo na mawhau whau. Awane i sa ti ai oe e te alu e te lua tau upu, ma whai se lua misa i lungo le ale tele. O le a tiri ai. Mea nea leina whai atua lava le la vale. Ia e tātou ono sai ma lava papale. Tātou te fia o uma i le whale. Ai leisi se fia aku wapaka mpoloka le wala alawa whai fusuanga. Ai ngā boni o le whaasoa i le so. O fusuanga ta maiti ia. Olo o whaia i le taulanga whapefo isi no whanga whaitele ma to tonu o le ele i le papa i ngala ngala. O na o i lātou o lo o a onga ma o tawina i le universitea o au a Samoa. Nana o whapene i atu ai o le a o tala noa i ai i le aso a taiao. O le malai lea le papa i ngala o lo pui e le mamalu o to o tui sa mau ma le whale vai maunga. E leo se malai fusu. O le malai e utu ai le tofa. O le malai foi o lo o ta o oto ai ele mene nei.
O le vai o le puna o le vai yola o le atamai. O le afi le nale. Ua tau mamafa mea tunu ma mea vela ai Samoa. I le papa i ngala. Tau si ia ana ia tātou tūpulanga. Ia o tu e se tala i le aswa tai au. Ia matoi fua i se tapu mai loa. Ia via fusu. Alu le malai fusu ma alu le mai te fusu ai. E via la kapi alu malai la kapi. Ai fia alu le aonga. Alu le papa i ngala. Se i mātala mai le ngutu le ana. Ai whaanga ngana ina ai oe i le poto salalau. Ma le ata mai o loo whaatali mai e a oa uina ai oe. Ma whaa a upenga ina ai oe. E te sauni uni atu ai mō lau lava misiona. Po le a le fe au ma le vala aunga le atua. O le a wha uina ai oe. Fa mangalo se leo le ataua fa peo foi le tau whai a whangamua se umanu Francis Ioane. Alofa tele mo oe mo auto uma ilunga le tātou apia fōringa. Ma le tātou Facebook page. Tufa le tātou por kalame. I maria tele Samoa. Soifua. O le ese tātou pūwhiunu